Chinese application somnga pakua India na khuwa khirna kalzela ram pahni te anin bautrana India rama politics khelna rem chang alo ni bok China in India nekhi Communist Party ti vedan reng ani tin US President atrong chuaka Hong Kong boyna anasa zel chung borvel chu kan thlir kwal dona TikTok atangin kan tran hlau don thungane chutia India rama social media lar berpol TikTok an khapta ka chuan India video app roposole share chat lama amang tu te anin son le meka thotran ni trangkhan mi makta duai som panga chuangin heng application te hi an download le to a minute khat chungin mi nuai nga borvelin an download ane India company te lo matla a India chu technology lama US Russia le China dota kanom thei pha don ani antia roposo phei hi chu TikTok mangtu ten an bo zual ninalanga mase India apps te hian TikTok chu larlama ala khan lo hle Kalgato in survey an nei atanga alandanin TikTok kha India rama alar fal khop mai an mani nai ber tu chu Chinese application an khapta ka tel tho bigo life ania TikTok hian mangtu mi makta duai zanga borvel haneya athlen zawlama za somthum panga velania ama nai ber tu bigo chuan za a bial point pariat borvel anei trok thunga amang tu te zinga nitina application a lu thin chu za a somruk vel TikTok hian aneya dab smash an phalo thungane India rama in khar khipna kalpui wanglai khan TikTok hi alar zuala March thatopa khan amang tu ten app chunga hunan man reizong chu apung na saviau maya lockdown lai an hlok pui hle tinane kumsan hi som pakwa a India a an khap zok tung khan TikTok hian ni khata cheng vaibel chethum le chanve borvel a hlo anga chutania kumsan hi som hnia mangtu an tamta ka phei chuan chuaya tamchu tun trum khapna hian a hlo to donane TikTok hi India a politics lama po a enroll zel India a party lian pahni Congress le BJP te chuan China company te chu political party a sum thoa anin pu tona UPA sarkar lai kumsang ni panga chowa khan Rajiv Gandhi Foundation a China company te chuan thamna sum an lo chung lu to niin BJP lam chuan an lo soi to thina in sum don ton na zalen taka hong turin China chu an du sak pha ani tinan tar langane Congress lam thung hian ripui dona ta na din PM Care sa TikTok le India rama 5G rondin tumtu Huawei te chuan poisa an chunga an party a China company te hian thu an nei viau to anti ve boka political party a sum chunglu te hi puanzar ani thin lo wangin China company te hi anin rolem ti chu hriat ani lo thunga 5G chungcha nga hian Huawei chu Jio in tho puyan tum lo thu alo puang chiang to boka US phei chuan Jio malak na hi fakomati thu asoi chuaka Facebook le Intel 10 share cheng vaibel se sang telman an leizui nge ane China chuan hetia India in Anram company application somnga pakuate akhap chu World Trade Organization dan bo chiat na ni tin hetiang hi China chuan akalpui ve ngai lo ti soya India thung chuan in clear na hi in kalpui na sajia chu ziak chuak taila a in tlar thadulang ati ve thungane digital kai hnoya sum do na hian rampahni te chuan in rem na engma anei lova chuwangin India hian bo chiat anei lova China hian soisel tur zong kwal mai ni in mithiam te chuan an soya WTO tranfunga amang po hi data privacy chungchanga India ina himlo nia ahria chu engsum don na po titop thei turin thunei na nei ani antibokane application khapa wanga buaina ka rahian tunhnaya China tanga India in bungrua chok lo chu atla niam theta Hong Kong le Singapore atanga lak lu apung ve thunga sum don na lama indo na achua ka ne ro chuan Australia ramang bokin India chuan atuar ve theina lai awma ripui kai hnoya Australia chuan China chu chui chian aphuta China hian bong sa anlak lu thin chu ati topa Barlia chia sang tak mai ala zui boka Australia economy chuan atuar viau hane China hian India rama investment haron tinasa a tuar thei ani ve bokane
heti lai hian ram ria inepna ram pahnih sipai te anin ring lo ton laklo to a chuwangin in hnu kir chuan huna du don nia tarlan hania China hian ma alalak zelawangin India sipai te chuan tolkir an tumbik lawane hetia anine boruak kara hian voin zirtop nia Prime Minister Narendra Modi chuan lada katloa sipai te hmuin andin hmunte a enthli thlaiani India Defence Ministry chuan ralthuam leina tur cheng leibelh che sing thum sang riat zakwa chu ninga ni khan alo pom to boka Indian Air Force in thlo theina anin dailo na po phuruk tu mane aleitura rotna omzinga Russia tangin MiG-21 chu som ni pakhat leatuma HL atangin Sukhoi 30 som pahni te India a missile kilometer sang khat thleng kap thei te baka MiG-29 alo nei to sa somnga pakwa te chu thuam that atum don boka Sukhoi som pahni leina tan hian leibelh che sing khat bor vel se na ngai dona Russia tanga thlona aleitur le anei sa thuam thatna cheng leibelh che sang sari zali bor vel amamo don boka tual chung missile siam chua leina tan hian cheng leibelh che sing ni sangli zali somli bor vel aseng dona tual chunga sumahman tur zongjong belkhom chu cheng leibelh che sing thum sang khat za som thum vel ani dona ne US President Donald Trump chuan China chu ramri buaina hian an Communist Party kal phungangin ramria mi anek le ta tina soya boruak inlum le dan chu ngun taka an thli thlai thule rampahni ten tol kiran tumna chuan omzia nei se adu tia soya hetila hian Secretary of State Mike Pompeo chuan Chinese application somnga pakua khap chungchanga India malak na chu chuanomati thute alo soive mek bokane China hian a chevel ram nek hi alo hrat to kumkhua kumsang khazakwa somkwa pakhat le kumsang khazakwa somkwa palin kara Russia nen ramri chungchanga hian inrem na aneya heti chung hian an ramri kilometer sing khat le sang ruk bial chu ala buai chhun zom zela ram pahni te hian an ram chin ve ve a an chalane Kazakhstan lamani se kilometer sing thum le sang li biala buaya China hian Kazakhstan ram chunga hian an ramanga chal za a somni pahni borvel chu an luane Kyrgyzstan pe chu lua ve kan lo tum to a kumsang khazakwa somkwa pakwa khan inrem na nein China hne na hian ram kilometer sang khat jani somnga bial han pe a an ram thenom Tajikistan nen po Soviet Union tluk chia ta tang khan an la buai ta char char boka India nena an ram ri buai hi kilometer sing thum le sang riat bial haneya Nepal lama ramri buai pathum vel hanei bokane Thailand, Laos, Singapore, Cambodia, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines le Taiwan te chu South China Sea lama anek buaya Atrian thaber North Korea ngei po an bang chuang lo pektu le yalu tlang baka tuman lui bor vela an buaya South Korea liodo bor vel achu puin Mongolia nena an buaina chu top ma se China chuan one dynasty atangin in ram zongjong hi kan ramani alati ta cheu boka Bhutan nen Tibet lama an buai boka Japan nen clear car hanin chuwa Asia ramzinga athnai vai deuh chu buaina anei puilo a om mangbar lawane India ngat phei hi chu ama han el thei turani wangin athik zualemo ti turania amel maber Pakistan akom ngei luitlata ramri buaina po hemi wang hi ni tin India sipai hruai tu hlui General Bikram Singh chuan halo soi to ne Hong Kong lama buaina phei chuan US UK le Australia te anin rol ta zel boka China chuan Hong Kong chu communist ramin nia nor huai hot ti borvel hi kan ngai thei velawani tin nor huai hot tu te chu man thei na tur dan siama dam chunga lungin tan tir thlenga hrem thei ani dona he dan thar National Security Law hian soisel a hlo hle he dana wang hian Hong Kong in rel bolna one country true system chu bo buain homta China sarkar huat na hrim chu poi khoina lian tak ani to dona ne Hong Kong mi puite zalen na chu ti topina omta anga ngai thei ania United Kingdom chuan China malak na hi adem thu puang halin Hong Kong a chengte chu UK a hian anin beng beldu ni chuan khwale tuini na pe kan ni tur thu an Prime Minister chuan apuang hal boka mi makta duai thum borvel senglu po anin huamane
British in China hne na Hong Kong a hlan le trum khan an ram zalena chu bo boy lo turte China in apum hluma thu an nei lo na turle Hong Kong chu capitalist anga kalturin in rem na kumsom nga dai anjiaka heiwang hian Hong Kong chuan dan thang te po an nei zui ta khania anin rem na hi kumsang khazakwa somli pasaria top turniin tuna national security law hian chu in rem na chu abo cheta nin an ngaya British hi a in rol ve ta ne US point Hong Kong shrek na tur siam ngala China thu nei tu te ne na in thun zom na nei bank reng reng chu remzel atuma China in dan thara duan chu hi Hong Kong a democracy ngia tu te tan a hlau om em awangin tam tak chuan an ram an chua san pha to nge nge ane hetila hian China chuan an dan tharawanga UK US le Australia te ron pong chu angai theilo thu le an hmalak na chu chan le ta ni tur thu apuang ngala US in shrek na siam po chu a hlo cham ngei tur thu te Hong Kong boina hian lo in rol ve lo tura adu thu te foreign ministry kaltlangin asoitoa UK in Hong Kong a British National Overseas Passport nei mi singa te baka mi makta duai ni le chan ve borvel khwale tuini na peka anrama in benbel aphal phei chu a hel le zualane India a ramri boy atanga South China Sea te Hong Kong boina te Korea ram pahni te loin ngurve chen bok nen Asia rama indo da ri chu tun hnaya aring zual ta hle ane